mama Bella Pabera urasiko mvuye muri korale nirukanga ndabibona vre bacha urabona ko mvuye muri korale mvuye nirukanga kubera wewe habaye ndakubwiye ko mama ahejeje kuntelefona ambwiye ko mama ari mu nzira ko araza muri ko araza kini vyiza hama rero naje nirukanga kugira ngo ati ndagwa amafaranga ugende mu soko umusumire mama ubona mama uza kumusumira ikindagwa Pabera tumusumira indagara tumyirengarenga indagara nirengarenga oh my god indagara oya reka tumugure nk'ibiro bibiri by'inyama umwokereze n'akarobe rega abantu baviye ruguru baba bakeneye kurya Pabera nta kudepansa ejo tuzokenera andi mafaranga uko niko uzisemo ego ubona ari byo byiza ego jimuna ni vyiza okay sawa basi nari namwemereye ko nzomugurira igikwembe ukurumva mama wawe rero ndagwa amafaranga umugurira igikwembe kimeze gute kuko ni wori umugore ni wowe uzi ibikwembe bigezweho nshaka mama wanje yambara igikwembe kigezweho hamwe azoca no kwibarabara baravuga ati yarambaye kabisa Pabera tumugurire munyerera Pabera ni gukora economy abana kununa amafaranga dusesagura ngo nuko tuyabona ejo tuzoyabura reka tumugurire sipere reka tumugurire sipere Pabera munyerera ni ugomba ni ubona yuko uwo mupendeza kunisa umuntu waruguru okay reka wasinche kuko namwemereye n'ibirato reka basi ndamugurira ibirato nka bya bindi nakugurira bya 10,000 sivyo kuko narabimwemereye Iki wanje? Yego. Oya Pabera. Mugurira yebo n'igikwembe. Ego nimusanga berewe Pabera umuntu waruguru usanga yambaye yebo n'agatenge n'agapira. Hama okay basi. Uyo munyerera basi ndamushoneshereze model ya gute. Model nziza uzi model nziza yo kwambara nubwo yoba yambaye munyerera. Bavuga ati mama Sami araberewe. Pabera. Ntavyo gusonesha ama model. Genda umugure agapira kamakera. Oh my god. Pabera, ni gukora economy nta ma dépense. Agapira munyerera yebo. Ivyo nivyo ubona ko bimukwiriye. Ego. Agapira munyerera na yebo. Allo. Allo? Oui, allo. Ndakumva. Hama mugeze kuri Gardinoro. Sawa natwe turabarindiriye vraiment turabarindiriye kabisa ego turabarindiriye sawa Pabera Pabera konzi mama wawe aba mu Maramvya yazungurutse kuri Gardinoro kugira iki wari uzwa ni mama wanje ni mama wawe ni waje mama wawe aje ava Igitega arajara manise mama wanje yamvyaye ego mama wawe Pabera no kwizya amahero 2020 no bambaye umusazi wari uzwa ni mama wanje wari uzi ko ari mama wanje uya kwiza 20 tugura ibiro bibiri vy'inyama no banasaze indagara kandi za truasa nkuko wabivuze hamani yavuga twereke umuko wamufasha ukonzo cha nayumbwiye oya Pabera yakwiza amafaranga no bambaye umusazi ni wowe wabivuze iru wiruka ngaho ubwo gusome je nakubwiye ni wowe ntuko wavuze sinaguhitishijemwo Pabera twamaramara no kuri reka rero tumaramara kwereka utari wabyumvire ko twamaramara c'est comme ça reka twisubire ko unakwisubirako mama genda reka kumaramara reka kwirizayo aho waruzi ko ari mama wanje yo uramaramaye